Tiring nindun din nalo langan so cloud storage la khali chi lagi yume tha any cloud storage ni khali chi yume di to la ngori shwe cloud storage la na khali chi ko yu bi shwe na ngaran zo lokle na la da na shin gi lawdo khabar na lo la ngaran zo gi any file re video re da na shin gi any photo re den ju sama lo ngaran zo any thaja khurang ga la dos pa shayad den chi la ngaran zo gi cloud storage la gore dende indu gala ngaran zo gi cloud store che ge che do nga zo la ini saja chu ko ini saja de kawa yor shu be na ini Microsoft ki OneDrive yore da na shin gi Dropbox yore yang de be ini ngaran zo gi ini Google Drive na lo la nga zo gi ini ngaran zo gi log na lo yebe file re video re par re den zo sama lo nga zo gi ini thaja khurang gala ini dus pa nga zo gi sa ni sha tu de yore Google Drive di peju tanya ke che do nga zo la Gmail account gwe di ke chim cha de yore dinde indu gala ngaran zo gi Gmail gi account de thang shu de kha che gore Gmail de dus kha che bata ini gang gi sur de do be na ngaran zo khar thong gi la na Google app ki sa cha jore Google apps ki ini sa cha din na lo nga zo dus ne be na din na lo la apps khar khar yu me di sam ma thwen gore din na no ni nga zo khar dam go la na ini Google Drive de tam gore Google Drive khran na do shu be na ini Google Drive de do se kha che gore Google Drive di ngaran zo gi email gi sacha dinalo youtube gala ini ngaran zo gi email khadu khache be ne dinalo la Google Drive di ma tuen che Google Drive na lo ne ini ngaran zo gi sa sha be gi ini file re video re da na shin gi par din zo sama lo ma zo khadu ine tuen yore khawai ne tuen yore Google Drive khura na lo ngaran zo gi folder so ne sha di khechim bu sha di yore ini ngaran zo la gobe ini file din zo ini so so yewa che she folder khura na lo bi na jema ini sedu gal ini le la ucha hung gre folder so ye che do my drive na lo to gre my drive na lo la ini nga zo gi new folder la dus ne gre new folder da dus ne bada ini fagi folder gi ini ming di che gre ming che sa bada ini ho de la ini create la dus ne be na ini folder de dus so yung gre class 8 ki folder dinga zo dus so re dene ndu gala ini class 8 ki folder khoran na lo le yang zo ki file manda din de lu gu yobe na folder manda wa so che do thang shu dinga zo class 8 ki folder di ya kha che gore ini di ki sur de la ini dus pa ne be na di sur de ne be na nga zo khal thong la na new folder la thong gore din mu new folder khoran na ne be na yang nga zo la ini file folder shimba din de ko yobe na pe na video ki folder ji so go yobe na video di dus ma thi che ini dinalo la video ki folder ji se dana shi yang ya rangja ching che ini yang new folder ne che yang par lu sagi go yu na ini par photo lan thi ro photo lan dus pa thi che ni yang di create chi folder je se ni di je la ini folder sumba dinalo la nga jo gi ini project lu sagi file folder je so go yu bina dinalo la ming di project lan to sta che ni nga jo gi folder je so yu bina ini nga jo gi ini folder manda wa sum thama du so re dj la ini video ki folder na lo nga jo video je lo yu bina ini gangi ini plus ke sign de la name bina dinalo ni nga jo khar da me la na file upload la din ne gore ne bina ini nga jo gi video dikhawa yu me di ki saje de tyo gore saje din na lo ne ni nga jo video di ya tam sa wi che la nga jo open la din la ne gore open din ne be na nga jo ki file di ni video ki file di nga jo folder na do sto yu gore ni wo de photo ki ni folder din na lo la nga jo par chi lo go yu be na ni ranja nga jo ya ge plus ke sign de la ne che ni file upload na lo ni sa wi che la ni nga jo ki par di ya to ma tam gore tam sa wi che la open che be na ni nga jo ki par ki folder khora na lo la par dos ma lo ye gore thama de nga jo project ki folder na lo la nga jo project ki file ji lo go ye be na ni ranja nga jo ki plus na lo change hai ni nga jo ki project ki file dikhawa yu me de ni dam gore tam sa wi je la ni nga jo open che be na project ki folder na lo la nga jo file de dos par look che nga jo to sha yu re